Call 0918-935-5105. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 12:43. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasak. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. El Real. Tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Climex Forte. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Mga tugang, eskaramosa na sa DCGB! Ano nasa Eskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Saan man sa ating bayan, DCGB laging naiigan. GB ang radyo na laging hanap ko, GB anytime, anywhere. GB ang gustong-gusto, GB ang paborito, GB laging hanap ko, GB anytime, anywhere. Basta GB kami, ano? Anytime, anywhere. Gari ko yan, Al, na-imagine ko sa sarap ko. Iyon na ang mga kanta. So, turuan ko na ito magkanta. Hey, DZGB, anytime, anywhere. Thanks God, it's Wednesday. Oy, salamat sa mahal na Diyos na nakasigwara ang Bicol Region sa bagyong Dante. Marhay na pagkauto sa inyong mga tugang. Aldaw ko tang nanin Miyerkules, Petsa 2, kana Hunyo. Uy, madali unsa na na bulan. Kabangaan na naman kan taon. Pero ang bulan na sana June, July, August. Oh, almost 3 months. Mamamatita naman ang ano ito kay Jose Marichan. Sabi ni Kuya Roy, pabati man po kami digdi sa Arimbay. Hi Kuya Yoy. Ano na Kuya Yoy, ano barang ang panguduan mo dyan? Uy, aram po nindo, na napapagalan ako ngayon maghanap ki panguduan, tas saradoan karinderya. Di ka man maka-order sa mga fast food, taligi sa Legazpi, sarado. Hisay lamang tabian may maray na boat dyan. Gari kaya Kuya Nalday na ako tinadaan kan duwa kang gulay. Delikado ito. Kuya Bonjing, pangyari sa mo Kuya Roy, sabi ni Kuya Roy, pinigkib na pagod. Dahil ka pa tapos maglukad. Oy, ako po ang sa inyong mga kaibahan ko na napagkaudo. Ako po si Angel Mustaza, ang kagandahan ng South, whether you like it or yes.
Sa mga muya pong magpaabot ng mga mensahe, mga pagbati sa inyong mahal sa buhay, pwede po nindo akong i-text. Sa ko yung mga numbers na sa Globe, 0915-415-4899. And sa talk and text, 0909-540-4660. Pwede ba po indong hanapon ang samuyang Facebook page ang DZGB News Online. Paki-like and share ang samuyang YouTube channel and mag-download po kamo kan samuyang DZGB app. Oy, kasubagot, pinag-review ko ba ulat kan Department of Health Center for Health and Development Bicol. Ang Bicol Region igwanin 169 COVID-19 cases as of June 1, 2021. Kung saan 79 na kaini ang haliligdi sa Albay. Mantenido ang pinakahalangkaw. Iyo ang Legazpi City na igwanin 31 cases. Kaso po ng aram ko, pera lang ito eh. And kansarong aldaw man, may wala katang kaso. Ngunyan, ang Legazpi igwanin na 31 na cases. 18 kaini. Anhali sa Daraga. Mantang tigwalo man ang Tabako and Tiwi. And tuloan na Ligaw. Duwa ang maanito and tigsararoan Bakakay, Ginubatan, Uwas, and Pidoran. Mantang saro ang nairehistrong nagpositibo sa probinsya kan Camarines Norte, 41 sa Camarines Sur, 10 sa Catanduanes, saro sa Masbate, and 37 sa Sorsogon. Ayan mantinidong halangkaw, 3 digits na nagpo-positibo sa COVID-19 sa Bicol Region. Sabi ni 8031, good noon po, Ma'am Angel, happy wedding anniversary po kay si Kuya Boy. Happy wedding anniversary kay Kuya Henry the Boy Mata, kan crossing humapon Legazpi City from Lacandula Drive, Gugon, Legazpi City. As Aranya family all over the world, God bless. Happy anniversary kay Kuya Boy and kay Ate... Ano nga ni Kuya Naldo pangalan kan agom ni Kuya Boy? Di ko garing rumdum sa pangaran kan si Ate Che. Che lang ang Cherry ata ito sa pangaran kan agom ni Kuya Boy. An solong-solong babae sa buhay ni Kuya Boy. Happy anniversary, Kuya Boy. Ngunan lang pati naglaog message ni Kuya Luwens. Oy, marahay na paghapon dyan sa Kagbakong, Legazpi City. Nagpaluwas na nin abiso si Mayor Noel Rosal ining DRM CAM Council Advisory number 10 series of 2021 June 2 o dated June 2 2021, 9:30 a.m. Sabi ni due to improving weather condition as Tropical Storm Dante moves northwest and makes landfall in the vicinity of Romblon. Based on the DOST Pag-asa Severe Bulletin number 18 issued at 8 a.m. today, the City DRRM or CAM Council hereby advises the following. Resumption of all government and private services and operation, as well as the malls and other business operation effective tomorrow, June 3, 2021. Groceries and other establishments providing essential goods may now resume operation. Sa aga naman, may mag-apot kayo ng aga. May balik na tabi sa trabaho. Base po sa naging abiso ni Mayor Noel Rosal and CDRRMO,
na balik na po sa trabaho ang mga mga government offices maging ang private offices. Sapon po yan sa aga. And so groceries and other establishments providing essential goods may now resume operation. Ibig sabihin, sa mga groceries dyan and sa mga essential establishments and providing essential goods, pwede na pong magbukas muna na pagkaaldaw. Siring man, na decampment of all evacuated population starting at 10 a.m. today, provided that the Bunong Barangay and their respective barangay DRRM committees shall ensure that evacuation sites, especially school building sites, are clean and waste garbages are properly disposed of the facility is properly turned over to the principal or building watchman. Ayan na sa mga nag-evacuate, pero gari less digdi sa Legazpi ang nag-evacuate. Make sure da po na ang mga sa indong tig-ukupar na mga classroom ang mga malinig bago po kamo maghali. All evacuation sites shall be disinfected by the respective barangay DRM committees, barangay council purok leaders, or the assigned of the barangay. It is already safe for all household or families to go back to their respective homes. Pwede na da pong mag-release sa mga nag-evacuate sa saindang mga harong dahil safe naman po ang palibot. Ano pa ba to? And lastly, the Emergency Operations Center shall be deactivated for Tropical Storm Dante once all barangay have safely and completely decamped. However, the EOC shall continue its function to coordinate and facilitate all COVID-19 responses. Yan po ay mismo dyan sa abiso ni Mayor Noel Rosal. Oy, marhay na pagkauto kay Lola Anita Armstrong watching from Melbourne, Australia. Hi Lola, kumusta po kamo dyan sa Melbourne? And dyan sa Barangay 6, dyan sa Banyadero, sa mga lola ko dyan sa, ano po digdi, sa Moret family. Kuya Nald, pwede magpaalam ng maaga. May kukunin lang ako sa baba. Oy, bago yan, may gusto lang akong i-share sa mga mommies dyan. Wait lang. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino y en la jura de bandera del muchacho. Wait lang, Kuya Nald. Gari, ano ini, abunaran ini. Que se llama de apellido Vitorino. Oy, para sa mga first time and para sa mga first time mommies, walay kita. Sabihan ko sa imo, this spirit is going to blow by super fast. Kunyan, garo din katapusan ng Banggiya Sinaldao. But trust me, bago maraman, they'll be reading, walking, then running, then going to school. Kaya i-treasure mo ang kada minuto sa imong aki. The first word, the first steps, the sounds, enjoy everything. As in itao mo sa iyan ka, boss, they're surely worth only the best to keep them safe and healthy. Arukan Wilkins Distilled. Ang water na most recommended kan mga doktor and distilled in 8 steps. You're worth a Wilkins, a product of the Coca-Cola Company. Oy, salamat po sa kabos na nag-antabay. Hi, good afternoon kay Nick Lorilia. Ako po ang sa idong nakaibanan ngayon na pagkauto. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay